Parsua bijut nyon. Parsua dia salah itu parsua bijut juga dari situ. Nyon itu, nyon dah budak nyon. Ngabe, kita pangalan mo, ula-ula sinajutan sudah gijang. Pingapangalan mo, ula-ula nabawan panyalan. Ula papahan jalak tarudung. Pingapangalan mo, nabawan panyalan. Ula-ula nabawan panyalan. Abad tarajar udah kesuripada tadi hosi panganon. Lagi pagi-pagi boleh suntuk. Borong peso woni. Si panganon dari gatu pada suntuk. Ula-ula si kampung sudah cara tuh kesaluna. Asalnya sudah kerja tua sih juga orang-orang pengarapna. Untuk sedia be. Di panganon ada pindah pada suntuk. Terkas baguran kita pindah sunai gimana? Pindah pangalan mo, ula-ula tapubolon tanah tempangan. Pindah pangalan mo, ula-ula tapubolon tanah tempangan. Pindah pangalan mo, ula-ula nabawan sinaw-nawo. Pindah pangalan mo, ula-ula utasoy. ACB. Pindah pangalan mo, ula-ula. Ula-ula, si Manukalit, si Maho. Si Manukalit, si Marwara. Pindah pangalan, ula-ula, si Manukalit, si Marwara. Pindah pangalan, tutulong Rorobot, Pasaribu. Siap pula. Asa sudi nama kahologi hamu manangyakon. Hamu sudi keluarga na tinggal oleh Nakulon di terbaik di bata pasu-pasuna na nagamis tu habuna. Iman atakas sudi kami nak kini di pagidua muna tu kami selalu nahulaw muna na nakasito na to. Jadi sen kami aka le aka mangbulus di keluarga sesorang di Napuru na tininggalon na disaw. Pagtulong sa hali, mga sinunbe ulan na buron di Portibion, mga borhap na iba na nga Portuhani, sayang yama na buron, bidaro di bata, dilabuna di tingalan na sonan, na pinarami ni Tuhan ka Jesus Kristus di Naburon.
Di hamu pemparan na salungan muna raing amang bono na magkababuhan. Siyan hami hula-hula muna, nangidot po ang matalibata. Saya ditabay na dihogogo. Doon tayo pasang, doon ganda niyo, ipaninggal ho nila bulwon, tuwari naman ito. Asa mo yung pinagtong, lao mangalian at kabulan na uli, tumatalian po ang matalibata. Di akan na uli na dinggan, nalilah nila bulwon, titiging ulo na. Udahong hamunay, asa bantuan. Dalam takasal na ulos paggamit ko na akong nabiyon. Kaya mamangkihangin nyo, kontang mula-mula, laos palimutamang na tukot na sopa-sopa. Maulihat ay mamang na malolami. Samari na yung pasatong namin na ulos panggabi itu anak pemandang. Mas bisok mahal yang ngadir. Pasal kamang ma kodang dia tidak asal kota kami ulos panggabi itu anak pemandang. Dan mana?
Pagkalota. Mula tema dihamu raja ni hululan rohani to ibu. Pas iso pesantren kami raja kami lima campur nahukar Tuhan. Jadi amak pada kami. Baik kuhat kami. Mana-mana bahululan kami kayak kami nahukar tusi. Di panadin ni naboro na kahulong yun natulas mo noon. Asa anak niya mo rilis. Boro tutulog. Lunga muna masahat. Nakasahat sa umat. Asa si Tagatua. Paglinguman ni Dekanamomok. Amang tadi matalo sinuhutua. Sa luhok na mamuya na tsunami di paro. Asa sahak na ulisan na din kan di Panginoon niya kamataraja na nakahulong namin. Kami magpag-iluan ka mataribata sa kunino ina tua-tua. Asa sahak sulusan matubatian di tinaras
toho di rodang di bulan. Dia una kadupaya na kami saat mahmud tu perhorasan saat tu penggabian totong madira di atau anak bermusik kami. Asa saat nau di bulan na dia terkiat aku nanyon ban mamang tinaho ay tiyo binay tu pangulang. Dan mamang sitiyo los pada gudang na tu. Opeo pasang kami tulungan. Mau siap kami hula-hula si Tuhan dua kan. Ada kami penghabis ini juga nama ini. Jadi mola tema. Nakaling upasahat kami songon buat nami lima parbuipir idok na tua sa firma koki baur pacalonga firma ton yung muna sa suhuton luju na nampas sa moda Matutu. ison tong kudok kami hata imam molosok kami hula-hula ngatung kurang nakaning aka boda ko tangiya na pinasa ni akta seluruh na hula-hula muna molo kami mandokon sian na tersurati do dokon nami ima nandirokon ni para Pilipi ay Kristus do hanguluat diyaw zalalaban hamataya nandirok na disi dan anong nasahat dua may molo sumarhiti hamataya molo yes roang turun nami ma somong dokon ni nadudua tatlumoy ma dihamu akta lain nami akta naut dua didok na dua ator haduk kain na patugu-tugu berbu ator haditi patugu-tugu berbu pengen sorma dua mau pairing ni anak patugu-tugu berbu saur saha tunamar nini saha tunamar noro asa tiyo ma patabuan oras mau na tinggal di huta oras nang na tinggal di pangarakon Matutu. dihangunak ka na poso asa bintang na rumiris dokun na sumorok idulok dua-dua tongko sendiri wakama tong dihamu anak iris boru torok lumang muna may saat tunasa orang madua Matutu. matutu saat masolu saat tu batian ni tigaras tohong metong dirontak ni ulan dihangu poparan ni lain namin na sa suhuton liling wang mangolu jala saat matupang gabian saat tu parhorasak jala sa itotong matong diramo ni Tuhan Matutu. so mani mata nami sidok buti mga namin kong Sa oras mga ululan namin, oras mga ng galing ito kung napatuan namin. Tuwang muna ululan namin na marami. Jadi oke, pasaraw kami, now maniup kamo para din namin, romahan maniup kamo. Pwede mo sige. Para rin ka sa desisyon ululan. Dapat pumasok. Ito ma'am, ulit ma'am. Tumarsok kami na tampan lang maramadong ululan namin, ululan ng marami. So kung presidyon na itong ipasakang namin ito ay siya, hindi ka sa tisyon. Asa mas marwah di bayan mas mantap presiden. Perdama musim na umpat tu sih. Orang tiga.
urang matu hasadap. Alai waktu siro hata, waktu siro ber baikku. Mono macam tu terai menon, awak terus menukari, awak kan abang. Jadi ada sebuah pasal tami mengecer bang, mono ambil hata dah baikku, bang. Betul saya dulu tersaluna mana ada turun nyata, dulu di tersaluna. Kami mendapat turun di Parmoti Ninyon itu melakukan ibat kami. Kamu bisa lupa ibat kami. Kuwer kami yang merintih senyumbang sudah seluna. Walau tu kuasa kami non serabur terbang unang ini nusibay kamu. Bas satu anima pakai arau kamu. Agar hendak kami selalu penyelesaian dan kami dan tuan kami. Nunggu isong kami sudah jadi dahulu atas sudah jadi amborano upaya penanganan itu. Ya, hopas hati dari nikahnya apa? Tidak sudah sudah tunggu yang muda lainnya saja. Hopas berdagang di hati kodang muda-muda kedua nama kota. Sioroan Sipamalu asatu kupasahan dari tayang nami turaja di akan ornamyo numbo lima kumparan di ornamyo laos mengajian asatu dari pagkabian dia dari masa pegamang godang asasahan ini